mjeseca. Moji nisu davali, ali ja sam voljela da dođem. Imam pola porodice mnogo bolesne, te nisam mogla. Teško je. Evo, drugi su, ali Bogu hvala, puno ih je, nisam mogla ja među njima, stara, teško. Ja sam osjećala to da je teško. Mene ovdje mnogo fino, toliko su svi nasmijani, toliko su svi uslužni, pa ja nemam riječi da rečem onako najljepše što se može reći. A ja sam živjela 50 godina u Hercegovačkoj ulici. Moj muž je iz Srbice, sa Komarna, pođi povremeno dođi, tako je bilo. On je umro prije 17 godina. Bogu hvala, evo imamo ovu porodicu, fina je. Ja nemam što da rečem, ako sve najljepše od kad sam došla. Samo li fale krilo da poletim.